apaan sih? Joget dulu Mas ini Pak. Ada Mama Aida dan juga Mama Feli. Buat Mas Gondrong yang di depan yang pakai baju biru. Dan Bapak Hajat ya. Ayo mau berangkat Pak, ayo Pak. Pak Direktur. Senajan damane segunung Semeru, aku labli sanggup yen arep diwayu bagian mundur gagal kawine daripada lara. Oh, yen demen gula pegatan rabine Pak Direktur yen demen rabine putusan kulane. Mana Pak Direktur yang ini ya? Ini Bapak siapa? Pakai kotak-kotak. Bapaknya Wulan, Bapaknya Wulan. Pak Direktur. Ayo Pak. Sek. Pak Wawan nggak mau ikut joget Pak? Oh, nanggut Pak. Senajan disendangi emas kebek sebadan wong diwayu. Lara pikiran Pak Direktur. Masya Allah disawar sama Pak Direktur. Bagian urip pas-pasan turun ning kontrakan asal seneng. Oh, ajar rebutan lanang pengen sayangi pengen lewekan bae. Senajan demene segunung Semeru Pak Direktur, aku labli sanggup yen arep diwayu bagian mundur gagal kawine daripada lara. Oh, Pak Direktur yen demen kula pegatan rapine yen demen rapine putusan kulane. Kita goyang lagi. Ada Mama Feli, Mama Aida. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang. Oh masih, oke Pak Direktur. Ayo Pak, masih Pak lagunya Pak, Pak Direktur. Terima kasih Bapak. Asik. Mama nyanyi. Senajan disandangi emas kebek sebadan wong diwayu. Oh, harap
tangan dong. Terima kasih Pak Direktur dan Ibu.